Okay, mashallah matkanci nugo da wan TikTok wana bene nugo da wan TikTok ganda moy wan WhatsApp one to inshallah on kun yon vidara ikay mu tabara sa matkanci narang te kone tara on portable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah yon kun vidara ikay mu tabara sa matkanci ning te kin wan se lero écran o fay hinka ne hare potaga WhatsApp ko gono ne hare potaga TikTok ko gono wal binna ay YouTube Quran ko video go yatine di vida di go hay fo don naga won WhatsApp ko mo no yo sana nig ba dum furu YouTube Quran ko vida go na nim ka nim ko gan go na nim yakan e sai ni wona WhatsApp ko ga kaba tin ku kan den e furu yora vida ray tawara se matan tinara te ko rete amma musidin ya application no di dama ne wonete so e furu yora Google Play Store im tabara se matan tinara te application o tele sarde de matan tinara te goida aram yanda abonné de commenter de liker de vidéo partager ara wona nya fo sinese dir ko te TikTok ora mo ko mo musidin yanda abonné me liker me commenter me partager di woni YouTube ora mo do gol gona ma til mana abonné ga nu commenter ha ko won se mo ko inshallah kama til ku gande in free wana vidara mashallah mat kan tin go ke so matano ngite num fun wana Google Play Store kan ci woni o yatin dan kan ko application tele serve so im free wana Google Play Store yatin mat kan tinara ngodi so da kan ka ferin se yatin so im ko neo na kan gru shashe na kan di Google Play nigdi neo na kan gru shash app so num kanu hantum spelled screen matkan tin go dia so mallan sai yatin okay mashallah dillan sai yatin so num ka ganda application kan do go wane no no goida ngene wane o ango ngidi awana mohara ngene wane o so num ko nima telecharge yatin deja your application yin telecharge na gan ko ni gan installer so din installer nim ka da kan dia yatin ni na ka gan sai obre din se lero go fara se din gle molan won ngi na ka dan se open so im ko imi application open yatin okay mashallah da kam ni se open yatin nim ka ne na ka din se shortcut nim na neo din na ne yatin ngi din na ka dan se top up na kan wo di please on neo ni wo di neo arang di please hin ko go neo to bene na kan ngi se top up nganda bot app so top up on kiti application kan ba ma karum bene ni kan please do ni na ne yatine din na ne yatine akan din sen won portable application kul marganta so min suralam ka no won portable won application kul marganta so alal misali imne TikTok ono igba ko bene I want TikTok okay so in TikTok o dangene ya ka bene yatine so igba neo bot app ngene please ihin kantano ngamo yigi bayim sambu kandi wana WhatsApp ka ganda so mat kanti nara ngogdi so imi chende yakini WhatsApp okay mashallah so I wana WhatsApp one ngamo aka ganda so matno yigi tenda kan nigdi ne agadan se save nodin numka numa na ne yakini so din na ne yakini hinne so matinin na yakini add to screen home so na fata yakini so im fata application wala Samsung so matano nigdi inshallah so matano yigite im kai wono free hand ko yakini so ngine ne o yakini arangdi ne o application ne yakini angdi TikTok nganda WhatsApp ko gonodi so matano ngite nimna na bo yakini nimka nimna na bo yakini dinara bo yakini hin sura yakini matkanci ngogdi so matkanci nara ngogdi so min surara da kan dikuni matkanci nara ngogdi so neo iwan TikTok on ne bene nemo iwana WhatsApp on ne hare matkanci nara ngogdi to inshallah matkanci nara ngan so din ba ne furo neo no gog hangan ne dan mo yakini nugo TikTok ko guna ba live ora nu ko ne nigdi neo din ba nu ko live ay kul kan ngi ba nigite volume do neo din ba neo nigi ko live so ba ngi ba ko live nigi ne ka ko live nigi TikTok on e ganda num ko live ay kul kan ngi ba nigite no da hara ya ci mat kan ci dara ngogdi so bay ko live ay wona WhatsApp on ay gin ka ay go live ora ay gin salan de bore mo ay wona WhatsApp ora inshallah
te mo